Danas je subota, jučer nije bilo vloga, tako da ja se izvinjavam. Jučer iskreno da vam budem nisam imao nikakvog posebno aman kontenta, znači nisam jučer ništa bukvalno radio. Osim što sam napravio osvjetljenje ovdje dole ispod klime, to izgleda jako dobro. I evo ako se vi slažete, ja ću vam pustiti da vidite kako sam to zapravo napravio. Ali prije svega, dobrodošli u novi vlog, veliki pozdrav svima, bacite like na sami početak vloga, zašto da ne, jel, pa znate da će biti dobar. Nego, jeste li za da vam pustim da vidite kako sam ovo napravio? Jeste za. Evo, puštamo snimak od jučer da vidite kako sam napravio osvjetljenje koje se nalazi ispod kontrolera klimacionih uređaja. Šta? Pa jučer nije bilo dovoljno rastavljanja alfice, pa eto odlučio sam danas da rastavim. Odlučio sam, znači, mimo ovog ovdje što svijetli, da dodam i ovdje na ovu kontrolnu ploču od ventilacije, odnosno klime, da to svijetli ovdje ovako malo dole ispod, a da se ne vidi, te da baca svjetlost na ovdje DNA sistem. Tako da mislim da bi to u noći izgledalo jako lijepo, možda sad i ne kontate šta hoću da vam objasnim, šta hoću da vam kažem. Pa ajde prvo da ja to uradim pa ću vam večeras to prezentovati kako zapravo izgleda. Mislim da sam došao na jednu dobru ideju koja bi mogla još više da uljepša interijer Giuliette. Evo, nadam se da vam je sada malo jasnije šta želim da uradim, znači želim da ove ostavim dole ispod, ali ne toliko nego da ih ovako sakrijem, pa kada znači to upali se uvečer da baca svjetlost prema dole. I evo ga, to sam upravo odradio, znači to sad odozdo, ali baš odozdo kad gledate izgleda ovako, znači sakriveno, diskretno, ništa pretjerano, međutim, ali vi sad kad to gledate iz perspektive, znači vozača, to se uopšte ne primijeti, jer u stvari ovo se ovdje neće vidjeti. Pravca suvozača ne vidi se, ali ono će uvečer da baca ovdje svjetlost. Pogledajte kako svijetli, bukvalno, evo ovako je bilo, baš sam ovako i zamislio da bude, boga mi jeste, pogledajte kako baš dobro izgleda, ono baš je dalo odsjaj ovom ovdje DNA. Ovo je najjača ideja, znači, koju sam do sad bukvalno, znači, izveo u automobilu, vidi ovo. E sad mi se sviđa, pogledajte kako dobro izgleda, ajoj ljudi moji, ali se obradova ko malo dijete. I eto ga ljudi moji, eto vidjeli ste kako je to izgledalo jučer na pres konferenciji Nedimovog sajma automobila, šalim se, aj sad ozbiljno, znači Nedim ne bi bio Nedim kad ne bi danas prokomentarisao vrijeme, tako da ljudi, evo vidite, neću ga ni komentarisat, kišovito. Užas. Idem u kaficu do... Ideš u kaficu, ideš malo sutra, a? Idem na kaficu u svoj šiša bar Royal na trgu Heroja Sarajevo. Bravo. Jesam izgubljen od jutro, spajko draga, šta je ovo? Idem na kaficu u... Idem na kaficu u Royal. Idem na jutarnju kaficu u Royal, onda poslije tog pićimo za Zenicu. Imam dole još neke stvari da obavim, između ostalog da se ošišam. Moram da sjedim sa ekipom iz New Era Digital Studio. Momci, evo mali maše za vlog. Momci inače koji su radili spot i pjesmu Riči, imamo neke nove planove, tako da idemo malo da sjedimo sa njima na kaficu. Evo nas, šta je? O šuvlog, ne je šuvlog. Svi bježite od kamere. Dobi natpis za toalet, da vidimo šta je. Ja ono gledam da se tako Jel to vidimo muški ili ženski? Evo, popio kafu u Royalu, a jutro se IBA mi je došla ova pošiljka na adresu kafića, a to je, sad ću vam objasniti šta, a to je stiker dimenzija, evo za ovo ovdje, za blendu, koji se nalijepi ovako na koso pa se namjerno pusti malo da se ovdje gubi ili vamo na kraju. Ja sam ovaj stiker naručio, znači kad sam farbao ovu blendu sa namjerom da ga zalijepim negdje ovdje ovako i da ide na koso i da se malo gubi, razumijete, na primjer da nije u punoj veličini, da ovdje bude ovako prorezan gdje je radio i to sve. S obzirom sam ja naručio navigaciju za Giuliettu i novu blendu, ovaj put nisam pogriješio dimenzije i pošto na blendi pišu dimenzije ovdje isječenog dijela koji će tako doći, uz pomoć tih dimenzija sam znači naručio navigaciju, tako da znači nema greške sigurno i ostavit ćemo ovaj stiker po strani pa ćemo ga zalijepiti znači kada dođe. Vjerujte mi, ovo nije glupost, sad ću vam pokazati sliku kako bi to trebalo da izgleda. Evo ga. Vidite, pravo dobro, a? Šta kažete? Ok ljudi, idemo sad za Zenicu.
svoju zencu. Idem sad prvo na kafu sa momcima iz New Ere. Trčim brzo u kafić da ne pokisnem. Opa, evo nas sa Neverom na kafi. Jasmin Smajić, Dino Šejić. Znači ovaj momak je odgovoran za edit spota, a ovaj momak je odgovoran, on galami na snimanju, on tjera da se radi. Znači nema odmora. Ok ekipa, sastanak sa Rajom iz New Ere završen, sad idemo na šišanje, idem sad se sredim napokon, znači ovih par dana hodam čupav, bukvalno, znaš. Ne mogu ja nikad kući lijepo, tako da skratim bradu i da oblikujem, ko kod brata Salimića. Sad ne znam šta bi radio sa frizurom, da li da opet šišam se nakratko skroz ili da ostavim gore ovo, a sa strane da uradim fade. Gledat ću da uradim, znači sa strane fade da gore napokon pustim da mi malo raste, eto isfurao sam ovu frizuru, pa ajde malo da opet sad radimo neku promjenu. Ali mi je bilo lijepo dok mi je bila ovako kratka frizura, baš je lijepo ono, ljudi, ne morate da pravite frizuru, ustanete ujutro samo ovako mahneš glavom i to je to. Idemo se šišat kod brata Aduke. Uđeš čupav, izađeš ko nov, brate. Vidite, malo sam sad pustio gore duže, znači nisam htio da diram. Ja ne znam kako vam se čini, a? Ali lijepo je, super, bata, mam. Nek malo naraste gore kosta pa ćemo vidjeti šta ćemo raditi. Ali je brada nešto. Ništa ljudi, vrijeme da pičim sad za Sarajevo, idem nazad u radnju, u Royal, da malo izvidimo situaciju, pa večeras lagano GTA 5 live stream, ono ovo. Bio sinoć sam bio u kinu, gledao sam film, neki Godzilla, nešto ono ovo. Glupljeg filma u životu, ja nisam gledao ljudi, majke. Još bio u 3D-u, tako da trebao da pregledam John Wick 3. Taj film je jako dobar, što znam, ono ovo sad se emituju u kinima, pa tako da otiću ovih dana da pregledam i njega. Tako da sam napravio baš grešku, sinoć sam hoću da gledam Godzilla, jer nekako film je baš fantastika nad fantastikama, znate. Znači ljudi su zajebali sve jedan science fiction film i filmove općenito tog tipa. A ja više volim onako filmove na osnovu neke istinite priče i to su mi najzanimljiviji filmovi, tako da ono, ili barem filmovi koji su donekle realni, razumijete, ono, približeni stvarnom životu, jer ovako ovo kad ima neke fantastike i to, ja hoću polud, majke, mislim, pogotovo kad znam da pola scena su urađene na green screenu, pogotovo kad znam tehnike snimanja tog filma, kako je snimljen film, onda mi nikako nije zanimljivo, ne mogu da se uživim jednostavno u film. I dalje pada kiša, ljudi moji, znači čitav dan kiša, ljudi moji, znači vrijeme nikako, baš ono tmurno nekako, a ja pokušavam i dalje da ostanem pozitivan i da ovo vrijeme ne utječe na mene. Iskreno se nadam da će sutra biti sunce ili nešto tako, jer ovo je baš, pogledajte ovo ljudi moji. Tako ćemo. Čovjek koji najbolje viceve priča o Bosni i Hercegovini, hajde. Daj nam jedan. Ulazi pijan čovjek u prodavnicu. Dobro. Izvolite, daj mi 6 piva. Ja nemam 6 piva, tam vam odsam u račun. Je to to? Pa nije to, pa izvolite još nešto. Još 4. Popio kafu, ispušio šišu u, evo vamo, Royalu. Idem sad kući ljudi, jer mora se GTA 5 streamati. Ljudi vidi ledova što ubijaju jarane, baš dobro. Ljudi, dođem kući i mimo svih ovih akreditacija i nagrada i svega, nađem jedne od meni dražih uspomena, a to je ove kartice sa Exit festivala, sa Ultra festivala, sa Sigeta, Budimpešta festival, Ultra opet i ovo ja mislim Red Bull. I ova kartica od In Music isto festivala koji je bio u Zagrebu također. I ja mislim da imam još negdje ovih sa festivala, jer sam obišao još festivala i sigurno imam još negdje ovih naruknica i ovog. Tako da trebam tu da potražim, ali baš sam se onako osjetio na taj period kad smo ono, sa koktom putovali, išli po festivalima posuda. Kako mi se vrati sjećanje, ono, haos. A te kako ova kolekcija izgleda ovako bogato, ljudi moji, pogledajte akreditacija i svega, evo. Uglavnom, evo me, stigao sam kući, idem sad ekipa vamo da live streamujem GTA 5. Pa onda da spavam i to bi bilo to za danas. Iskreno sam se uživali u mojem vlogu. Ukoliko jeste, raspalite like, raspalite subscribe na kanal. Mi se vidimo ponovo sutra, a do sutra. Lijep pozdrav svima i čao, peace!